Reka mbasuhuze kandi mbahe ikaze mwese mukunda ndetse mugakurikirana ibiganiro n'amakuru tugenda tubagezaho hano kuri Monde Stone TV, aho tugenda tubagezaho ama updates, inkuru z'intambara zikomeje kurangwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho umunsi ku munsi akomeza kugenda havuka ibitero bikomeye ku barwanyi b'umutwe M23 ndetse ibyo bikavamwo imirwano ikomeye. Kuri ubu rero kuri uyu munsi wo kuwa gatandatu ku itariki 24 z'ukwezi kwa mbere, ibintu byongeye guhindura isura cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko drone za FARDC zagabye ibitero mu baturage mu gace ka Boleusa. Mu gihe kandi ku rundi ruhande igihugu cy'u Rwanda cyakiriye abakomando baturutse muri FDLR, aho ku munsi w'ejo kuwa gatanu u Rwanda rwakiriye abarwanyi 8 bari bamaze igihe barwana mu mutwe w'ingabo zidasanzwe za FDLR zizwi nka CRAP. Muri aya makuru kandi ndaza kukubwira ko Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yijeje mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubufasha bwo kurinda ubusugire bw'igihugu cya Kongo. Aya ni amakuru rero tugiye kubagezaho mu buryo burambuye. Wifuza kuzajya uhora ubana natwe, nta kindi usabwa uretse gukanda aho handitse subscribe ndetse ugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera, bityo ukajya ubasha kubana natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro tuba twabateguriye. Reka ntatinze rero dutangirane n'iyi inkuru y'ibitero bya drone z'ingabo za Kongo, ibitero byagabwe mu baturage, aho igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyagabye igitero cyifashishije indege zitagira abapilote zizwi nka drone mu bice bituwe n'abaturage ndetse no mu birindiro by'ihuriro AFC M23 ku munsi w'ejo kuwa gatanu mu gace ka Beleusa kari muri groupement ya Ikobo muri teritwari ya Walikale mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Si ubwa mbere igisirikare cya Kongo FARDC kivuzweho kurasa ibisasu buhumyi, ndetse ibi bisasu bikagwa mu baturage ndetse bikangiza imitungo yabo, bikica abaturage abandi benshi bagakomereka. Kuri ubu rero igisirikare cya Kongo nanone cyongeye gikora amahano, kirasa mu baturage ndetse kirasa no ku birindiro bya M23. Ibintu bikomeje kugaragaza ko leta y'i Kinshasa idashaka inzira y'amahoro, ahubwo yifuza gukomeza imirwano, ndetse nk'uko ku munsi w'ejo binyuze muri Guverineri Perusi, ndetse aho yatangaje amagambo akomeye mu mujyi wa Uvira, aho yavuze ko yanayatumwe na Perezida wa Kongo Tshisekedi, aho yavuze ko nta gahunda yo guhagarika imirwano ihari, ahubwo ko bagiye gukora ibishoboka byose bagakaza urugamba ndetse bakaba bakaka abarwanyi b'umutwe wa M23 uduce twose bigaruriye. Ibitandukanye n'inyandiko nyinshi zigenda zisinywaho zigamije kugarura amahoro n'ituze mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero bikaba binagaragazwa n'ibitero bikomeye n'ubundi igisirikare cya Kongo FARDC gikomeza kugaba ku barwanyi b'umutwe wa M23 ndetse kikagaba n'ibitero bya drone aho barasa amabombe mu bice bituwe n'abaturage. Ni muri urwo rwego rero no ku munsi w'ejo igisirikare cya Kongo cyagabye ibitero bikomeye cyifashishije drone. Amakuru aturuka mu nzego zizewe z'umutekano agaragaza ko icyo gitero cya gisirikare cyabaye ahagana ku isaa 7 z'amanywa, aho drone y'ibitero ya FARDC yarashe ahari abaturage, yangiza byinshi mu bikorwa remezo byari muri ako gace. Abaturage n'abantu bahagarariye muri aka gace ka Boleusa batangaje ko amashuri yangijwe bikomeye, mu gihe ibisasu byaturikiye icyarimwe byumvikanye mu gace kose bitera ubwoba ndetse n'akajagari mu baturage. Umwe mu baturage yagize ati, twabonye umuriro n'umwotsi mwinshi bizamuka muri aka gace. Iki gitero cy'indege kandi kije gikurikira ibikorwa bya gisirikare FARDC maze iminsi igaba muri teritwari ya Walikale, aho ihuriro AFC M23 rimaze ibyumweru rigerageza gukomeza
kwagura uduce iri huriro rigenzura. Amakuru rero aturuka mu nzego za gisirikare akaba akomeje kuvuga ko FARDC irushaho kwifashisha ikoranabuhanga rya drone mu bikorwa byayo bya gisirikare. Nubwo iki gitero gifatwa nk'intambwe ikomeye mu guhangana na AFC M23, umutekano muri aka gace uracyari muke, aho abaturage ba Belausa n'imihana ikikije bakomeje kubaho mu bwoba bw'ibishobora gukurikiraho, birimo imirwano ishobora guhuza AFC M23 n'ingabo za Congo FDLR ndetse na Wazalendo. Kugeza ubu nta mibare iratangazwa n'inzego za leta ku byerekeye ababa bahitanywe n'iki gitero. Icyakora abaturage bavuga ko habayeho kwangirika gukomeye kw'ibikoresho bya gisirikare n'ibikorwa remezo by'abaturage, bikaba byahungabanyije bikomeye imibereho y'abatuye muri aka gace. Ni igikorwa kandi cyongeye kugaragaza ubushake bwa leta ya Congo bwo gushaka gusubiza ubusugire n'umutekano mu bice by'igihugu bimaze igihe byibasirwa n'imitwe yitwaje intwaro. Ku rundi ruhande rero, ku munsi w'ejo ku wa gatanu ku itariki 23, u Rwanda rwakiriye abarwanyi 8 bari bamaze igihe barwana mu mutwe w'ingabo zidasanzwe za FDLR zizwi nka CRAP. Aba barwanyi bari mu Rwanda, aba barwanyi bari mu banyarwanda 14 bakiriwe mu kigo cya Mutobo giherereye mu karere ka Musanze, aho Gatabazi Jean Marie Vianney uri mu bagize inama y'abakomiseri muri komisiyo y'igihugu ishinzwe gusezerera ndetse no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare, yavuze ko bari abarwanyi baturutse muri FDLR bayoborwa n'uwitwa Lieutenant Colonel Guilherme. Yavuze ko usibye abaturutse muri CRAP, umutwe udasanzwe uba muri FDLR, hari n'undi umwe waturutse mu mutwe wa Nyatura ndetse n'abasivile 6 barimo abapasiteri bafasha FDLR mu bikorwa bya gisirikare n'ubukangurambaga. Abakiriwe muri iki kigo cya Mutobo ku wa gatanu bariyongera ku bandi 19 bakiriwe ku wa kabiri ku itariki 20 Mutarama, aho barimo abarwanyi 13 baturutse mu mutwe wa FDLR, Wazalendo ndetse no mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC. Kuva mu minsi 3 ishize kandi u Rwanda rwari rumaze kwakira ababarirwa muri 33 bahoze mu mashyamba ya Congo. Ibi byose mu gihe bikomeje kuba rero, Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yijeje Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ubufasha bwo kurinda ubusugire bw'igihugu cye. Kuri uyu wa gatanu, ubwo ni ku munsi w'ejo, nibwo Macron yakiriye Tshisekedi mu ngoro ye ya Chapeau Elise nyuma yo kumutumira i Paris. Ni umuhuro wasize aba bagabo bombi bagiranye ibiganiro. Perezidanse ya Congo ibinyujije ku rubuga rwayo rwa X yatangaje ko ibiganiro bya Tshisekedi na Macron byibanze ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Congo ndetse n'umubano w'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Macron yemeje ko mu byo yemereye umushyitsi we harimo ubufasha bwo kurinda ubusugire bw'igihugu cye, aho yagize ati nishimiye kuba nakiriye i Paris Perezida Felix Tshisekedi, nongeye kumugaragariza ko Ubufaransa bushyigikiye byimazeyo ubusugire n'ubwigenge bw'ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse n'imbaraga zikorwa kugira ngo hagerwe ku gahenge gafatika kandi gashobora kugenzurwa mu burasirazuba bwa Congo. Tshisekedi na Macron bakaba baherukaga guhurira muri Paris mu kwakira mu mwaka ushize 2025, ubwo bari bitabiriye inama yiga ku kibazo cy'ubutabazi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Icyo gihe Perezida w'Ubufaransa yatanze icyifuzo cyo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma ngo gikoreshwe mu bikorwa by'ubutabazi, ndetse icyo gitekerezo kiza gushyigikirwa na Kinshasa yari yihaye intego yo kugifungura bitarenze mu Kuboza muri uriya mwaka ushize. Iki cyifuzo icyakora cyaje kwitambikwa n'umutwe wa AFC M23 ugenzura umujyi wa Goma, ugaragaza ko gufunga kiriya kibazo kitari mu nshingano z'Ubufaransa, gufungura kiriya kibuga bitari mu nshingano z'Ubufaransa, ndetse ko bitari bikenewe mu gihe leta ya Congo Kinshasa yarimo igaba ibitero bya drone mu bice bituwe cyane n'abaturage benshi.
ngayo nguko rero ayo niyo ma updates twari tubafitiye. Wifuza kuzajya uhora ubana natwe, nta kindi usabwa uretse gukanda aho handitse subscribe ndetse ugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera, bityo ukajya ubasha kubana natwe hano kuri Monde Stone TV mu makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho 5 kuri 5.